نشویل تنسی باجر برنیاسه موزیکه هر سال باجار نشویل نها کرین و فروتن لبها کتیه کردانجی جه خود و خالدا کریه همی جورین کرین و فروتنا دکن وکو خارنگه ها وکو مارکتا و گلک رنگندی ین کرین و فروتنه خارنگه ها هاوس اوف کباب بویا جه دلخوشیا خلک نشویل. Yeah, I've been coming here for about 5 years, about once a week. Food's always... نزیکی 5 سالانه هر هفته جارێکی تێمە وێ دەرێ خواردنێک بەتامە و خزمەتە گەلێک باش هەیە. دخەمخورن و قەهوەک باش هەیە، قەهوا تورکیژە رازیمە. وێ دەرێ جهەکی گەلێک باشە و ji bo wê yekê me ev derhelbijartiya û têne vê derê. Bi çavekî gelekî mezin li vê xwaringehê dinêrin û dibêjin xwarineka pîr zêde li ber singê me didanin. Her wisa ev zêdehiyê me çi cihên dî nedîtiye. نوی مکرمه از خلکی زاخ و دهوکمه و تقریبا 25 سال از ناشویل و تقریبا 18 سال جی مطعمه هی بجمع خوارنه چهار دانه خوارنه هرچی خود جاره دیتید و عائله خود اینه من راوندوسکیه از هفت هیول بری شول کم و کاستمر ما مشتری ما همی خلک همی جهان امریکی نه ایرانی نه کردن بارابتر امریکی نه بری و راستش گلک رازی نش خورنا و مطعمه خودی خارنگه دبیجه او 18 ساله اف خارنگه هاتیه وکرن و حتی نها ریجه زور و کارمندان تیدا کار کریه و چه جداهی دناو برا چه کارمندا دا نهاتیه کرن هر وسا از خوشی وکی کارمندا دوی خارنگه دا کار دکن جبر کو چه شرمی دکاری دانینه مازن دبیجن شولکر خوبه و خوشتوی خلکی به همشی دبیجین شولکر خوبه و خوشتوی خوبه نوان حسن دنگ امریکا